ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja vaye vê heftê em carekî bi hevrene li metbaxa nan û dan îro em dixwazin dîsa hin xwarina ji were çêkin nîşanê we bidin bînin ser ekranê we da ku hûn kar bin hûn jî li mala xwe çêkin dîsa ez û Dalyan Usta em bi hevrene merheba ji te re. Merhaba. Çawayî? Sağ ol, spas dikim. Ez her dem pirs dikim tu çawayî baş bê başim lê belê bi rastî jî başî yani. Çok şükür, çok şükür. Halim hoş geldin. Şükür bikin ne var rastı. Belê me gam li metbaxa nan û dan bi hevrene îro dîsa Dalyan Usta wê hin tiştên xweş mere çêke me hinek malzeme danîne ber xwe îro xwarina me çi ye? Xwarina me li vir me ava gilyaza çêkin. Gilyaza em xweşava çêkin. Li vir hinkî me çîçeka narê heye. Ew jî me ew kiriye me ewlî bikin avê de çê bikin. Hêja me gilyaza bavêjin. Wekî dim ew wek şêraniyekî wek di ber xwarinê de çêkin. Belê xwarina me esasî çi ye? Li vir pirpar heye. Pirpar e. Tamam. Em vê cara pirpar ana wextê wî hatiye. Ez dema wî ye. Xwarina ji pirparê me çêkin. Ji xwe gavekî demê malzemê xwe jî nas bikin lê belê ez dixwazim ji temaşevana re bêjim çiva pirpar. Di hefteyên borî de me hin xwarinên ku çêkirin hinek wisa ji goşt û ji hin xwarinê malzemeyên gelek tevlî hevî ku ji marketa de hatin me hinek xwe rexne kir me got em xwarinê me va erda yê welatê me yê Kurdistan gelek xwarinê me xweş hene lê em hinekî li wî vegerin me rexneyekî bûya wê li xwe kir ji ber wekî me got Dalyan Usta kam çi xwarin çêkin got dema pirpara ye ji ber wekî vê heftiyê xwarina me xwarinekî giyayî ye xwarinekî çolê ye xwarinekî nav erda ye pincar e pirpar e nava baxça da pir çê dibe vê cara me pirpara xwe me hinkî goşt aniye ew jî em ê malzemê xwe gavekî dî em hinek behsa wan bikin em bêjin nan û dan dest pê dike. me malzemê xwe hinekî me anî ser ekran lê belê em yek bi yek nas bikin. Ka xwarina pirparê bi çi çê dibe bila Dalyan Usta yek bi yek ji me re bêje kîja malzeme dikevine navê? Pirpar me vê cara pirparaniye li vir hinkî me goşt aniye me bi goşt çêkin. Hinek jî mesela dikare bê goştî çêke. Goşt nekekê jî dikare çêke me vê cara goşt aniye bi goşt çêkin. Daha hoş çêdi li vir birincê me heye hinkê me birinci ev birinci dikeve navê? Birinci jî dikeveke. Tamam. Peki evek goşt nekê zika dikare birinci tenê bikeke. Me vecere me her diye bikine ki böyle. Malzemen ha ji bo li vir pîvazê me heye sîr heye îsotê sor yani firengî hene li vir. Ew jî bikeve navê em ana çê bikin. Li vir mastê me heye ava firengî heye ki li vir ew jî dikeve zika. Mastê me jî heye em li vir pirpara me pir heye mesela ji bo wek meze çê dikin. Vê mastê çıkandiye me ew jî yani wî jî çê bikin. Mastê palan diye mastê palan diye hişke yani ava wî çıkandiye jî em wî jî çêkin li vir jî şerbeta berî em derbasî bibin ev pirpar taze xuya dikin pirpara taze ye piranî ev di nava erd û eraziya de şîn dibe ne? Wala wextekî me pir titûn da danî li gunda nava heftekî de tevrik dikirin di qedandin di heftekî de derhîne dî saetî tu jê dibî yani di gunda viya pir heye. Erê mesela gotineke bê mîna tovê pirparê ye ne wa rast e yani welatê me pir şîn bel her derî heye berê li gunda hingî zêde bûn mesela dudana heywana însan dixwarin jî ji xwe çê jî dikirin lê belê pir zêde bû. Pir zêde bû yani niha li bajaran ce bûye bi qîmet û qedre. Valla pir yani li bajaran pir qîmet e. Mesela li restoranta em ya pir çê dikin meze çê dikin yani divê mesela bi mast çê dibe. Mesela bêjim cara nîşan bidin
restoran da pır meze olarak da çe yani. Ne beceremi xarına vici çekin. Hem em meze jî çekin hem yani bi mast em cuda çekin hem jî xarnekî bi goşt em çevikin. Temaşevanên hêja me got zamanê berê ev sazêde qedr û qîmeta wî tune bû lê niha bi rastî jî li bajara qîmeta pirparê pir heye û her wiha biha jî tê firotin. Bazara heye lê biha tê firotin. Tê firotin em qevdekî wî 4 milyon pere li gunda kesî ne var. Em ê jî wê qedr û qîmetê bidinê îro xwarinekî jê çêkin em ê nîşanê we jî bidin. Helbet em texmîn dikin hûn zanin lê belê ka Dalyan Usta di metbexa xwe de vê xwarinê ça çêdikim ê bibînin. Te got em ê xweşavekî bere çêkin. Em dixwazim ewilê me xweşava xwe çêkin. Xweşava me li vira me vay kiraz. Ew çi şekir heye li vir medaniye berxwe şekir li vira jî me nar çîçeğî em bêjin serê kulîlka serê nara ye. Ev tiştekî bi qedr û qîmeta Evya tişkî pir baş e çaya wî jî tê xwarinê yani germîtî tê dikarî bikelînî. Ev hatiye hişkirin. Vê evê hişke li teva baharat tişa yani hûn dikarin bibînin. Kulîlkê hinarê ye. Kulîlkê hinarê hatine hişkirin ev têne peyda kirin. Tê gotin ku gelek feyde ye. Feyde wî pir heye, şîfayê wî pir heye. Ji bo mesela tu vêya bikelînî dikarî ji xwe re cemidandî mesela bavê jî dolabê. Wek şerbetê jî var. Şeveqê te qehwaltî nekî. Bardaxkî bixwî xwîna te jî temiz dike yani mîda te de birîn hevin ku baş e pir baş e cana yani ji bo ew xwînê pir temiz dike. Ji bo tenduristiyê ev nebata ha tiştekî gelekî baş e bi rastî jî. Baş e gilyazê me jî yani em vêya mesela ewlî wî bikelînin berhenkî rengê xwe dide rengê pir xweş e ji gilyaza mesela ji kîraza daha xweştir reng dide ji bo qasîk me got berhenk hem ava wî jî xweş çêbibe hem tama xwe jî dide kê ji xwe tirş e yani wek mesela hewceyê ku em ava lîmona bikine kê nîne qasî ava kulîlkê hinarê ava kulîlkê bes e tirş e Gilyaz jî gilyazê me ne? Herêma Mêrdînê Mêrdînê pir derdkevin û pir jî xweş yani vê alî Mêrdînê. Ji wî alî ve her du xwarinê me jî yê herêmî ne û her wiha yên me ne. Gilyaz tam dema gilyaza ye. Gilyazê Mêrdînê jî li tevahiya welêt û li dinyayê jî navdar e. Bi rastî jî gelek bi tamin bi xweş in. Em ê îro van her du xwarina çêkin hûn jî me temaşekin gelo ka em çawa çêdikin Dalyan Usta got em ê ji xweşavê dest pê bikin em dest pê bikin em ê çi bikin dest pê bikin em ewlî li vir me quşxana xwe em av tije bikin ez vira dixwazim kebînim ava kulîlkê hinarê kulîlka hinarê me anî têviya berdî nava quşxanê ez ana avê berd mikê ez ber me kelek lê kevê em hêja gilyazê xwe berî zî kadin. Ew paşê nav hev de bikelin. Evet paşê nav hev de şekirê me jemê şekir ji bavê şekir jî keve navê ew nav hev de bikele wekî din. Wekî din û sekê çêbe. Paşê sar bikin. Me viyankî tida bikele em jê derxin daha çêtir e. Ha van kulîlka wê ava xwe bidî rengê xwe rengê xwe bide em jê derxin. Em jê derxin. Evê ku êvarê çêbike dikarê bire têde hetanê rokê ji tamî tişpêne abe. Feqet em mesela gilyaza bikinê ki ber gilyaz têde bimînin em ê van kulîlkî wî jê derxin. Tamam. Wê wê demê em ê bêjin em dest bi çêkirina xweşava xwe dikin ava şîfayê em bêjin em dest çêkirina wî dikin ez û Dalyan Usta em ê alîkariya hev bikin em berdewam dikin. Dalyan Usta niha eviya piştî ku kelekî di dolê hat rengê xwe baş da me got wek çay
دم بگیری یعنی خوش رنگی خوب بده آواوی آنم تخازم نشان بکن بارداق کیجی بره ببینن تمام یعنی رنگی وان چیکی کلی کی جنابی در داخل جبو کو ایده و تبلینه بیا جبوی که انا بکن امی کلیازا بریزی کردن جبوی قاسم در خصمانه خوازیل آوای بینیرن از آوای دقیقی بینی اوه کو بخوازد کارش شکر جبو وزیکا یعنی اویا بسر خوشتی خورنا بیا گرمیتی جیتی وقت چای تی خورنه تمام کاری بکی شربت بجمدینی جمداندی جیتی خورنه جبوی میده پر باشه یعنی راستی رنگی پر خوشه هر وها از باورم طعمایش خوشه یعنی رنگی بی تمامه انا امیوان کیراز خوش باورن که گلیاز من باورن زکا اوجهن کی رنگی خود دکی تمام یعنی daha رنگی تاریخ بهنگی yani vakti hatiye vakti tamam ya da yine kenara خوشی نهایدی گلیاز خوشی هم بردن ناوی اوی جنهاد ناو هف دیدی بکله بکله که لیقم شکر خوشی بابنه که همه شکر جی بردنی مثلا یعنی که هنن پر بشکر ناخون یعنی ام تخمینی داوجن قاسی امی پیسر خاص گلیاز بولور گلیاز من ببین 2 کیلو نیف استندم دورا 2 کیلو 2 کیلو falan بس yani proje tamam avavi rengi tam dedi müşekir canı berdin ki şekeri meci qasi hani nif kilo ki هي tamam az bir dora 700 gram falan هي şeker طعمه يبني مثلا بر وقت طعمه يترش يا اوی کو بخوازید کاری بره شکری کی میشه اوی کو شکر جه حزن کی تمام اوی کو شکر حزب کی اصولا چاب ام ساچی کی بس ابي مش بره تام بكله ام بهلن و بكله بره کلک دکله قاسی 4 5 دقیقه اسکی 10 دقیقه بکله تمام گلیازی tam نرم بده مبني بگرین جنب بده بجنب دین ان شاء الله ای باش جنبدان daha خوش بوجا تمام نخوا اویا بلا ایدی بکله ام بردام دکن بله تماشاوان هیجا پشتی کومه خوشاوا خدا سر آگر و هر تشتیت مدناو هف خست و ایدی بکله برام گلیاز خوش آبیته بکله گلیاز خوش آبیته ناوه شکر جیمه بردایه و بکله دست به خورنا خواه اساسی بکن که انجام مشکو دست بید کن والله گوشت خو اولی برای اینکه سور به دا پیوازه مجل بره هنه تخازم از اینکه رون برد میکی رونه گلا تمام اویا ایدی و گوشت ما چی ببه؟ گوشت ما سور به پیواز ایسوت و سیر هیال و فرنگی هست این که بکن برای هدیه دیت تابجه پشتیوی هدیه دی هنکی پرپاری هور بکن می باوجه سر حوجه به می آوه بردنه که باشه ده وی خوارنی ده یعنی خوارنا ما اساسی پنجاره ما گیای منه اوه لبلی افجی ما گفت یعنی دالیان استا خوازه به شیوازه کی جدا چیکه جبرویه کی نها تیوی گوشت تیوی بکار بینی yani ki zede libra prepara me hendike yani yani ببینیم قاسی نیو کیلو که زیادتره می tamam بکن زکا tamam خوشخانه ما جشوچ که یعنی پر زده گوشت حوجه ناکه yani باشه و پشتی کو تا یا هنکی سور کر پیواز وی بکرد برای گوشتن کی پیواز و سیر پیواز و سیر برای گوشت من کی سور بوه لورا آوامه گلیاز اجد کلی خوش کلی بازیم یا هنکی کیم بکن نه یکی بنی کیم کن خوش کلی بنی می‌خوادی tamam برای اینکه گلیاز ما من کی دیجی بمره می بنی بگیره gerek ev چند دقیقه yani قاسی 10-15 دقیقه زود بکلی tamam 10-15 دقیقه بسیه پشتی کو کلیا او یا tamam دالیان استا اجا خوارنامه دی دست پیکر بنی آگری خواهم پیدخن و هر وها
پشتی کو گوشت مهنکی دنوا رونه ده سور بو لورا پیوازه مهم هدی هی ورکن تمام قاسی تو هم پیوازه هور بی که از جی وی گوشت اینکیل هفخه نکیل هفخم بلا سور به وما پیوازی خوش آویتن آوی پیوازی سیر تمام از بیاش دارم گوشت اینکی درنگ تپیش بی قاسم یعنی پیواز پیرا ببری داد رونه بسه رونه اینکی کجای خواهد اینکی دیجی بدونه که اوه گوشت پر به رون تنه بوله تمام بس لحنك أبجد نوع هذا الصور بمن؟ بس إنكي خوي بابا مكبرج بيوازي ويزو بمري. خاصی کفچی شیرانی می‌بینیم برده که. تمام. خوشخانه ما چوچ کجا خاصی هم زده نه بنده کی. خانه ما هدی چید به مدرس بیکیه سری بگه برای اینکه آوا خبر. لا نه که آوا خبر. تمام. بیا بنر چوانه. روشا بیا چوانه. اول جوزت کلی. ولی خوش بیه. باش چه بیه؟ رنگی ویژی پرخوشه. یعنی راستی. هوا ویژی پرخوش بی. ولی قاسی چند دقیقه دیجی چه به گلیازه مهنکی دیجی نرم ببین. مثلا یه وقتی که بارداغ ده سه هوا بی که تزانی که اوا چه بی یعنی تازه چه بی هوا حاضر نینه. بله. جو قاسی. یعنی مرافت کاره بیجه کیش تماشامان را جم بیجن. ابیامش بود چیت کن. ام دخوازن نشانی ها بدن کو و نمال آخواه دکارن وی. چه کن یعنی اول حاضر. آما فیکیا. نه. یک مارکت دستینن دقتیا ده یا شوشاده. و مروف نزانه چید ناف ده. والله از دخوم از پیر حسدم دکتر مرا گویی که نخواه. مروف نزانه چید ناف ده. اما اویا ام زان چید ناف ده. یعنی شفایا حقیقتا شفایا چونکه هم آوا چیچک نار چیچی یعنی کلیک ناره اوش خوش شفایا ویاج گلیازی شفایا دادو هر دو بکویزی که بود داد. تنی صحنه او شکر نافده او دبا اوش تشنافه. اوی کد کاره شکر. هودو تمام دکن. مثلا اوی کد کاره شکر ناوی کیجی بخود ده چتره. شیرانیا. اوی شیرانیه یعنی ما. تام شیرانیا گلیاز هیه. تاری ترشیاوی جهیه لبره شیرینیاوی جهیه. برای اینکه دیجی بکره. تماشاوانی مجیج بخواه. آوا خوازایی بخواه چیکن. مالا خو چیکن. مارکت نستینن. اویا دوی وک فلسفه کی جیانی بجه هر کسیره. aynı.
tiştê xwe hûr kir. İsotê xwe jî hûr kiriye. Firengî jî hûr bûye. Firengî jî me hûr kiriye. Tamam. İsotê xwe jî bere goştê me xwazî baş bimire daha baş bû. فرنگی خوش باوجین زکا. بله من که آوا فرنگی جه باوجین زکا. هنکی ایسوت. تمام وقتی بله کی اگو می‌بیا. بله هنکی آوای بکله. پشتی از آن هنکی پرپاری هول بکم از آن ناوجیم زکا. بله هنکی بپیچی که وقتی که من پرپار آبید. تمام من دست بکن هول کرنا ویجی بقدینه. و هدی من نشان تماشاوانی خوابیدن در کام چاوچی دکن. براستی جی خوارنه کی هم تایبت هم خوش و از باورم gelek temaşavarên me tama vê giyayê zanin vê pirparê zanin lêbelê ka dalyan û sta şêwazê ku ew çê dike çawa ye em wî jî bi hev re me bibînin. Ew dikarin mesela van pelê wî tenê jî bikin zika wê tê kelandinê nehewce yani hûr bikin têda. Ev jî ji axê dertike. Ji axê dertike. Ji axê dertike ve ji ber wê ki قرمه وی پلی وی هر چیزی باشه. هر چیزی باشه. هر چیزی کاره بخواه. نه. واسه خواهی جیتی خارنه. خواهی جیتی خارنه. خواهی جیتی خارنه. پژاندر جیتی خارنه. تمام. مجبور یکی دارکی وی جناکن. نه دارکی جناکن. تاوی دارکی جمعیت ده. اوه حلوف که مثلا هنگ های پیر دری. پیر دبی نباشه. اون نباشه. اویا تازه. تازه حلوف که اوکی. تمام. باشه دست بور کردن خوبه که حتی شاخه به فرنگی خوشی بردن سر اوی هم بردام دیگه. تماشاوان هجا خوارنا ما هدی چیدبه هری داوی ما فرنگ آبیت ناوی فرنگی ما جو هدی دحله ما مهارات آبیتنی ما ایسوت آبیته که ایسوت هور و گش ما هر دو آبیته که ایسور یا پولو یا هور ما هر دو کجا هر دو آبیته که فرنگی ما جو پیرا دحله ما خوی آبیت ما خوی آبیته که پیوا سیر ایسوت پاپیا و اوا فرنگ ایسوت هور ایسوت گر tamam. Tabii ki. Hava fırıngıya mı verdi? Amen piştire çıkıp. Piştiriyana ve fırıngıya hendek mi bahale? Tamam ben kapağı girin. Hinki abi verdim ki bu goşti ber henki dizi bepje. Ha av verdim hendek. Av verdi ki piştiriye mi bana beriz kadar. Piştiriciye mi bekni? Ev idi ne bese? Ev bese. Ya bese kalandına bir tamam pişiyor ya. Tamam. Rengi perhoş. Em beni bigire. Beni bigire. Tamam. Cad ve sar. Ber sar. Kapağı tıkadı ser heline. Kapağı iş ser heline. Böyle tamam. Tamam ez değil mi? Evet değil mi? Mrof kare ve mesela bir germiş xona be. İşte konek sar bu mrof sarıncı. Hinki sar bir bir qasi ku zarar ne de dolar. Zarar ne değil. Kel mro nahi. Tamam dibe henek sar. Mrof em karın deyin derveji. Karın deyin derve. Bu zeri mro bir. Tamam vakti işte me kare haber devam kirem ya jver vakin. Tamam. هری آوایی پشتیم بردایی امیوان بیخ سر. برنجی مجمع مهندی. پرپاری ماما. زیاده هنگی مزیده استندیه برای شنابه. ت لورا هنگ مایا میوجی لورا من ماست اندی. تمام. ماست سیری مج هنگ مانا لورا. میوجی تکن زکی ماست چیکاندی. اوجی یک خوارنک سار. سار. Evet. Parnek sar. Parnek sar. Ya sadece mi pelevi bikiniz ka? Ha, evca kurmeyi nakebe. Kurmeyi nakebe. Kurm mesela jüvi ki burada bikele bipje. Ama vana di sahur. Tamam. Vana mi sadece pelevi bikiniz ka? Evci ve hem jiperpare her neva xarin mroft karaçi. Karaçi. İyi germ hem iyi sar. Dalyan usta her duvacın nişanı medede em bi çekirna xwarnên xwe berdewam dikin.
اليان وستا گوشت ما گوشت ما بپجی و اندک ما بپجی تپلی خو جهب قطان ما پلا جهب قطان دیش بوی دانه می کچک ما ماستانی اوجی حاضره اوجی حاضره نها آوا ما جی هنک لزوابیه نه از باور منکی لزو بيجي باشا آوا پرپارش دیدی که می بردی که هدیه اوی بخوی آوا خو برده تنها پرپاری برد نه من پرپاری بریز کردم تمام یا ایدی تبلو پرپاری جوی هنر کی بجه قدری چند دقیقه گرکه یعنی پرپار زود بجه قاسی 10 دقیقه تازه یعنی 10 دقیقه 15 دقیقه ده بجه تمام نگو برای گوشت بپجه اینکه طعمه خوب ده که daha خوش بده باشه قاسی آب یعنی خوارنه کی آبیه آن وی زواب به نه نه اینکه برای به آب بگیره بلا هنکی با آب میبینی اینکه کم که به اینکه آوا خوشی برده که تمام اب اوها تمام اكيدي خوي حوجي بكامل اكيدي خوي لبرا برنج نه خويوي اگه اوی کو بخازی خوی زیده برنج ما ابو ما ياش بنك مش بير كربو باش ما بیا برده که دخازی بني لسه هذا سهل يا هناك ناف بدن تخازي ما تتو هذا تمام هناك شي برنج كفنافي اوشی شوازه کی نوه براستی اوی کو بخازی برنج میگه اوی کو نه خازه کن دکاره نکی که جور گوشت مجد ده پر هیا yani mesela car dikare goştine vel mali sadece ama برنج بکی کی digre اوجی چیه اوجی چیه be yani جوی گیایی مرو به هر آوایت کاره خواهد کاری خواهد نمیشه هم یا جی بیجنج بکو yani پرپار حکیمه جی دا اوجی پر باشه اصلا yani ما بحثا اوی کر او خوشاوا کما چی کر مگو شفایه اوی پرپار جیوسا پرپار جیوسا aynı şey evet hedi ava hoji berdide devreme qasi niv çay bardağı mi berdine ki bes yani tamam ne zede jiblab ki ha ber ne zede de evet şu ava kudnav de ve o xob kişini o xob kişini o prepare hem bhavra derke hedi tamam yani paraki be av ya hani zuva bia vak mesela merbiya şirket karit vakti biki tabak etet kari ki malsi biki ser ve jara be küçük ama vecera hava çekiriyor tamam hani çeşit çedi be tamam baş beni yemeği ki kemkin video hedi xob kişini hedi be kişini Divin avberi de te çibiki لبرام هنكي از ویانه کی كم كبني كم كم ابا بس بر هيدي بدي صور ببو بريبارا اوجا ابا برده برزيدا يوبه دورا بريبارا ما بماست علي از برا هنكي تميز شوانی هجا اف خوارنین ام چی دکن مگو خوارنین خوزاینه نها اف ماس چی اون کارم با آوای که خوزایی اونش خوره لمالا خوشی چی کن ماس پارزون هم پارزون دکیز ماس ته گندا و تزه ببینیم کسی که پارزونی که آوای جی داور و زواد وین که برا اوکی مثلا سیرج میانه هم سیرج بکنه که تمام و لبرا پرپارا مشغول حاضره پرپار هر درد پره هر عدد درد که باغچه دا پری درد که دور اینکه سرم خالب کنم سیری خوا دوی به کتان daha خوش بینا خود دی که tamam hani tabii bir خیام سیری باش بر من که خوی بری سر نج بو قاسی کو فاز زیاد چیکیم زو تدا حل ده خوش حل ده tamam ya از لبرا توجي ماست مهيه وهناك شرقه سیری ما باش حل بونه
Bawarım tamam. بس دزکی سیرا دا خوی هیا دا حوجنا که هم خوی زیاده باوزکا Tamam. yani eve ku bu xaze خوی پر بکی کی پر باوی کی هم دکی داوزکا Tamam. Efkad yaşım abi. مسیری خوش آوزکا Vakidin çiçekini وکی okuyayım. بیا نه ام بیا نه لهم نخن بیا باوزنسکا کفچیه من کی لهم خن نه وقت جاش کی چید بیا پاری ماستی تیر ها Ve mastayı tir be. تیر به Vay ama beje xwarname edi dua hazır e. Tamam. Dve navbere de me ava xoy feki ava xoy gilyazi ji bo sar be me hiştiye. Hatta karê xwe biqedînin em hêvî dikin ku ew ê jî hinekî sar bibe me temayî jî binêrin. Ez bawerim hinekî mirov jê bavêje dolabê hinekî باوجن dolabın ki bir cemri daha çetire Tamam. Ev ya ama beje tamam. tamam abi ya tamam Hinek, mesir kiriye ki Vakidin baharat maharat işte kemer. abi ya ne havuce yani şu kadar mesir kiriye ki koyu kiriye ki o libra perparma master çıkan diye hangi Tamam. runi gulaber da ki Başı. ya usa çetire yani Naxa em xwarna me li ser agire. Heh. Ew ê hinekî bipije. Ev ya xwarna me prepare sar ew amade ye. ev camide Ji xwe me xoşava xwe temam kiribû. Ew ya me hiştiye ku sar bibe. Hema bêje îdî em ber bi dawiyê ve tên. Belê temaşevanên hêja vayî em ber bi dawiyê ve hatin xwarna me hazır pijiya. xarname hazır Xwazem binêyî bigirin. biri me girt koydu Tamam, tamam. evet İca ev prepara me ku bi mas jî hazir e. ev jî hazır me şerbeta me jî hazır Şerbeta me jî hazir e. Xweşab. Tamam. Yani vek em bêjin şerbet de vek bêjin Yani hem avayî mirod kare bixwe hem gilyazî mirod kare Gilyazî bixwe. ji xwe tane zikar Mexstîna va sirahiyê de me gobla vî awê be. Hinekî me cemidan li belê hinek germ maye ku eger cemidan dî be yê xweştir e nefsa. Bir cemde hangi cemde bavezika Tamam. hava hoş bir dolabı danki bir cemde daha. Nexwe em xwarna xwe hazir bikin. Hem hazır bin. Hazır kirina wî jî em nîşanî temaşevanê xwe bidin. Paşî em ser sifreya bibîne em temayê binêrin. Tamam ali rast. Tamam em berdewam dikin. Berê temaşevanên hêja vaîdî em hatine dawiyê. Dalyan usta îro ji me re xwarinên gelek xweş çekir bi rastî jî xwarina ji pirpar me got bila xwarinên xwezayî be yê vaerda be û ji ber vê awê jî me got xwarinên ku em karbin herkes mala xwe çêke. İdî em hatin ber bi dawiyê ve her du xwarinê me hem pirparê sar û hem jî yê germ amade ye li vir şîraniya me ava fêkiya xoşefa me amade ye. İdî em ê li tema wan binêrin û xatirê xwe bixwazin çi dibêjî çaçî min xwarinê me. Xwarinê yani temayî binêr em ê bibînin. Temayî binêrin hûn jî bin çawane yani pirpar li her nava her arda derdikeve ve cî ku cod dikin avayî vê
درس کول برم والا هر کسی یعنی خورد کاری ببینه و بجاره به گوشت چکری دکان به گوشت چه بکن و بجاره هم گرم چکی با آبی چکری هم جم به ماست چکری ماست چکاندی بسیر از کی بدم هنی که رون گلام مخستنامه yani bir cemdani teharne bir germi teharne fakat dükkanın daha ziyade yani çeşitli bir çeşitli ve cara bir goş çekiriyor. Baş. Önce tamayım derim şerbet ama em şerbet hoşi dagirin az ya teşekküm ama tamayım derim. Şerbet ama ev avayı led navda gilyaz cihane. Gilyaz tede haftada ya. Haftada ne? Rengi پر خوشاتیه فقط مثلا و بارداخ سری köşe خازی ام بحثا ویجib kim? بحثا ویجib kim? بیاجی مثلا وچاقه کلیل کی هناره اولی sadece کلیل کی هناره آبی ناو آبی زکی بیاد مثلا شکرتنه یه دکانه مساکیش خورا چی بکن بخون جوی میده پر باشه تمام پر خوشه ترشن کی ای bu کارش خورا نک شکر باوی کی شکر ناو زکا daha çetire yani bir şeker daha çetire ev ya sade çi ki babacı ki sulahi خود باب دولابه خوشه وک مرو هر اوای بیات کاره وخه صحته قد بر حسن bu tenduristi امرو باشه yani bu mide پر باشه ki bu şifa hakikaten şifa جبوی قاسی یعنی دکان مالا خوشی که پرانی رنگ خوشی دایه و شربتی جین. ما خوشحال مثلا ما هر دو رنگ هر جه مثلا کدی کی اوی رنگ گلیازش کدی کی مثلا دهاج ویا چتر هاتی گرفت. خوش راست. خوش رنگی bu tam dایه yani. Kam tam o iş binir. Tam o iş binir. Ya rastı gel vak tani zaman تشتكي برهيجايف قرقا مروا قرت يعني اكو وك مثلا çay باش دم دغري يا وجو وك بيبسا رنگي وي دغري تماشواني ما قرقا مروا خوش بغري تماما تماشواني ما ديتن çekirnoji برهيسانه sonra زيد زحمه herkes kare çekiyor yani herkes mala xat kare çekiyor هناك gilyazun peyda bikin ama bavjina ve quşxane و tabu evji disal her deri peyda dibe kulkina hnari کلی که هنری به زمستان جیه و اختار على گیافروش بهاراتچیه جی یعنی چارشیه تا با بهاراتچیه هیه یعنی شغل آمده سوکا نوا ملک احمد بالغچیلار باشی بیجن و راتجی توربان بله ما پر بحث وان کر کجا خورنا خوی پر پاره بنیره نه دماویه افجی براستی هم رنگی و پر خوش خویات که تشتین مخصوصا ناوی yani طعمه سویکه پر گرانینه سویکه گیاد نافده هنه گوشی هیا ما هفودو دنگه دیکن هفودو دنگه دیکن و تشتین مقصد ناوی سیر بو پیواز بو ایسوت سور بو قاپیا فرنگی بو فرنگی مکریه که هر یکی طعمه کی جدا داییه هنکی پارکی طعمه توش جده هیه ام نجا لیا سارجی بنیره ابا سارجی بنیره طعمه طعمه ویش خواه هی خوشتر بیا پر خوشه سیر طعمه سیر کد که که سیر نافده بو سیر خواه daha yani evke طعمه سویک دکی خوش دکی ماست چکاندیه ماست ترشنه به خوشه yani طعمه مگوک قیماقه جو خاطر yani سویک تی خانه yani کاریز بیاد تنی بر نام بخو yani والله براستي جب خوش چه بگه مروف افجي چکرنای حسام بو و افجي نپر زحمت بو ما ایرو دسه خوارنین پر خوش چکرن هم خوزایی هم یوا عردا هم چکرنای حسانه نپر زحمته و هر وهاج بو تندرستی امرو واجی پر باشه دالیا استاد است تصاوب سپاس ام جاره کی سپاس کی جبوته مطبخ نان و دان افجار خوارنین دخوار بسی خوارنین جدا جدیدن افجی مخستنا و منو خدا و ام سپاس کی دیم دما خاطر خواستنیه ایدیم خوارنا خوب عافیت بخون عافیت تماشاوان هیجا حتی برنامه کی دی لبند آمه بن
اما هن خوارنی هی خوشتر بین سر اکرانین و لبله ایروج معفقاس حتی برنامه که دیبنین نوا خیر و خوشیه ده دم باش. کرم